Yongcwaba ungaqedi efemelini yakho uma ngabe uthi wena uzoma nefemeli nawe ume nomuntu wakini. Uyabona uma ngakwazi ukutshela umuntu wakini iqiniso, uyomngcwaba ngoba abanye ngeze bayimele lento bombulala nje bakwenza usibusiso nje. Le family le, lo mntwana wafeba elotsholo wahamba ozana ingane kwenye indoda. Waqhubeka wabuyela kuyindoda futhi. Indoda yamxolela. Ucabanga ukuthi indoda ixolile? Ithi indoda mase simuvile sikwenye relationship aphinde futhi yena ayaphinda ayimoshele futhi. Icala lomfazi ofebileyo kalipheli. Ngaphandle mawuliphile wathi cha yakhe ingane mina kaze ngifebe. Phinga impela. Bawuvumile asiphele leso silonda. Lo mfana ubebekezele unondindwa sifebe lentombazane sifebe esinomona mayithi umfana adlula siphinde siphihlize. Lezi ngane zethu kufanele zazi iqiniso namhlanje. Awukwazi ukuthi uthanda umuntu owenza ama back and forth. Inhliziyo lo akijola kapilo. Awuzi umakhazi ukuthi uthini. Wena uzomena udlala ushintsha abafana ngathi udlala ibhola. Ngapha uyamitha phinde ubuyele futhi kumyeni wakho. Lenye ingane aphinda yonke ucabanga ukuthi izibhukubuka wena kanahliziyo ujola ngenhliziyo. Uma umuntu wakini umthando womtshela iqiniso ukuthi wena bani ufebile nanokuba usubuyele futhi lendoda yakho asazi ukuthi noma ixolele na kodwa put your life in danger now. Wafanele bamtshela iqiniso lentombazana if babemthanda ufe nje mina ngisolo ifamily yakhe because family yakhe yayifanele imtshela ukuthi hawu uzala ingane yeni indoda ube ulotsholiwe indoda yakhe ixolele futhi bamtshela ukuthi ungaphindi uyenze le nto lo manje ubenza ama back and forth ngoba azothi uyathandwa yena ulotsholiwe. Uthanda ulotsholiwe namhlanje ubulewe. Hloniphani uyabona umuntu ufanele ahloniphe indoda yakhe umuntu azi ukuthi mase ngilotsholiwe angikwazi ukuhamba ngiqoma ngisakaza ididi ngomaphi ngihambe ngilala noma yiphi indoda because indoda yakho yayizwa lo nto leyo it's off. It's a turn off. Mayixolele kubeka ibhampari. Indoda ayixoli indawo icala lo